bale mje baliko basebo ne banyabo njagala okutwala omukisa guno okwebaza. It's very good for the opportunity nga platform yaffe abayimbi naye I had a concert on the 12th of May era njagala okwebaza nga ndi wansi ku mavivi gange. Njagala okwebaza abayimbi bonna bangamba mbuno concert yange yasingako abayimbi kibeera kyakabi kubanga abantu bano tosobola kumala gajja. So I want to thank you so much. I saw Lydia Jasmine. So thank you so much. I really appreciate this opportunity. Nasan Senga did a little bit like, scared because I cannot imagine to have an opportunity to sing for Dr. Jose Chameleon, to sing for Eddie Kenzo, to sing for Mama, so it is Lydia Jasmine, very beautiful voices, so bebaza nyo Mami Kabanda bikolo siliko kalina abantu bagala kulaba ku Omafrika bikolo siliko bekumanjo bitu byalo bikolo siliko bekumanjo Taina sentere kadake bali Yana visembere petu chekole Lera mulino Kudumi Yakadana kumuzito Kumegeta Ataina ngato bigere Kendo nye kumwenge bigere Oli 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 Pembi nukore ndi fundi Lengera njuminde mukoti Nujina pata mapesa kusati Emisango njitwara ugo mukoti Nze kabili kajado ndiko kumanga Siri na bamulala bambinyamba Atere chirale vyange twala Setaga kumanya bonoma singa Atere chirale Nyange nyange Nyeja lukuwa miufu Nyange nyange Nyeja lukuwa miufu Nyange nyange Nyeja lukuwa miufu Sawa wachi
Netezi